бахтиёри ҷумъа устоди сухан гуфтан мумкин яке аз нависандаҳои барҷастаи Самарқанд, ҳамчун журналист низ ба бисёр ҷоизаҳо, бисёр эътирофҳо сазовор шудааст. Бахтиёри ҷумъа аввалан яке аз нависандаҳои барҷастатарини адабиёти имрӯзи тоҷикзабонҳо гуфтан мумкин аст. Бахтиёри ҷумъа дар зиндагӣ бисёр сахтиҳоро ҳам дида буданд, ки имрӯз мо онро паҳлӯи шахсияти ба худхоси Бахтиёри ҷумъа ба қарибӣ аз ҷониби таҳририяти рӯзномаи Овози Самарқанд ба чоп омода карда шуд, Дардханда ном додем. Дар ҳамин ҷо акс ёфтааст ва ин дар ин ҷо ҳама нависанда, шоир, шогирдонашон, ҳамсабақҳошон, ҳамсолҳояшон фикру андешаи худро нисбати Бахтиёри ҷумъа гуфтанд, ки ина гуфтан мумкин ҳам мақолаҳои публitsистӣ баробари ҳамин мақолаҳои илмӣ низ дар ин ҷо ҷамъ шудааст. Дар арафаи 70-солагӣ вақте ки ин китобҳоро омода кардем, ҳамроҳи духтарашон, баробари ҳамин мана ходими рӯзномаи Овози Самарқанд Фариддин Фарҳодзод, Маликаи Бахтиёр, ҳама ҷамъ кардем ва аз мутаассир шуданам аз он буд, ки ҳар як марде ки ба муваффақият мерасад, албатта ҳамқадами вай, ҳамнафаси вай барибир ҳамсараш будааст. Чунки вақте ки мо модара, яъне ки ҳамсари Мушфиқи Бахтиёри ҷумъа дар бораи айнан худи Бахтиёри ҷумъа навистагиша хонда мутолиа кардам, хеле мутаассир шудам, ки муаллима дар ҳақиқат ба ҳама ҳамун камбудиҳову ба ҳама ҳамун талху шириниҳои зиндагӣ баробари Бахтиёри ҷумъа қаноат кардагӣ, сабр кардагӣ ва ҷасорати занона ёфта барои рӯҳбаланд кардану боз амун роҳи эҷодиёт, қадамҳои ҷасурона мондани Бахтиёри ҷумъа кӯмак расондагӣ ва маҳсули ҳамин чизҳо будааст, ки имрӯз мана Бахтиёри ҷумъа ба синни муборак қадам монданду имрӯзам ҳоло ҷасорати худашон ҳаст, ҳақиқатпарастии худашон ҳаст. Дар ҳамин муҳити адабии Самарқанд манам як нависандаҳо имрӯз ба камол расиданд ва ин бояд ба ҷавонҳо ибрат шавад. ҷавонҳо вақте ки мехоҳанд ба ватан хизмат мекунанд, вақте ки мехоҳанд ба оилашон садоқатманд бошанд, вақте ки мехоҳанд масалан маҳбуби халқ бошанд, бояд зиндагӣ ба чиё шиёр кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор. Ба ман фикр мекунам, ки як қисм ман ҳамин китоби Дардханда оиди фаъолияту эҷодиёту андешаҳои нисбати Бахтиёри ҷумъа чоп шудагӣ ҷавоб гуфта метавонад. тавре ки хабар дода будем, ба наздикӣ дар толори маркази ахбор китобхонаи ба номи Пушкини вилояти Самарқанд 70-солагии нависандаи маҳбуб, инсони хоксору самимӣ, рӯзноманигори собитқадам, адиби ҳаҷмнигор, узви иттиҳоди журналистони Ӯзбекистон ва аъзои иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Бахтиёри ҷумъа тадбири адаби зери унвони адибе нуқтадоне розҷӯе доир гардид. тадбир бо ташаббуси рӯзномаи вилоятии Овози Самарқанд дар ҳамкорӣ бо Маркази Миллии фарҳангии тоҷик ва тоҷикзабонони вилоят ташкил карда шуд. дар он аҳли илму адаби вилоят, фаъолони ҷамоатӣ, ходимони васоити ахбори оммавӣ, устодону донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Самарқанд, омӯзгорону толибилмони мактабҳои ҳамагонӣ, дӯстон ва наздикону пайвандони адиб иштирок намуданд. онҳое ки нутқ эрод карданд, оиди паҳлӯҳои эҷодӣ ва хислатҳои наҷиби ин адиби борикбин ҳарф заданд. устоди аввалини ман ҳамин соҳаи журналистика ба ҳамин Бахтиёри ҷумъа ҳисоб мешуд, чунки бо супориши ин кас ман бисёр ҷойҳо ба рафта, корхонаю мактабу дигар ҷойҳо ба рафта бисёр омӯхтам. Бахтиёри ҷумъа яке аз инсонҳои аҷоиб, инсонҳои оддӣ, хоксор, инсони ниҳоят пешқадам, ягон ҳамаи хислатҳои инсони комил дар ҳамин одам вуҷуд дорад. дар давоми тадбир тавассути видеонавори махсус роҳи тайкардаи пуршебуфарози ҳаёту фаъолияти Бахтиёри ҷумъа дар пеши назари ҳозирин ҷилвагар шуд. овони кӯдакиашро хоҳараш чунин ёдоварӣ кард. додари азизам Бахтиёри ҷумъа ҷидоям муҳим ва меҳрубон, то ҳолия акай меҳрубон, ҷидоям одами меҳнатдӯст ҳам. мо кӯдакиёму дар як ҷо мистодем, акай ҳама вақт аммоҳон бохабар буданд. ман аз номи аҳли оиламон, аз номи хешу таборҳомон акай ман табрик мекунам, мехоҳам акай
120 و درون. قابل قید است که بختیاری جمعه آغاز از تأسیس و تا حال برای رشد و نموی روزنامه آواز سمرقند سالهای زیاد زحمت‌ها کشیده است. همچون رمز منتداری از جانب تحریریت این روزنامه و با سعی و کوشش فرزندان از جمله دختر استاد بختیاری جمعه، نویسنده جوان و صاحب استعداد ملیکه جمعه‌زاد، به مناسبت 70 سالگی ادیب کتاب با نام دردخنده چاپ کرده شده است که آن روز تقدیمات این کتاب نیز برگزار شد. از وقت‌هایی که دانشجو بودم در دل من آرزوی پیدا شد که درباره پدر خود یگان کتاب تالیف کنم، زیرا ماهانه آن کس برای کنترکت من میگذاشت و به یگان مزد کار کرده بودند و در همان وقت در دل من آرزوی پیدا شد که این قرض فرزندی خود را به جا بیارم. میدونم که فقط با این به جا آورده نمیشد، لیکن همین مقصد را در پیش خود گذاشتم. میدونیم که البته برای به یگان مقصد رسیدن تنها خود آدم به این کار نائل شده نمیتواند. از همین سبب برای تالیف کردن کتاب امروزه که دردخنده نام دارد بسیار استادان، آموزگاران، دوستان و نزدیکان پدرم نیز کمک کردند و وقتی قیمتی خود را دریغ نداشته مقاله ها، شعرها، فکر و عقیده های خود را نوشته دادند که همه آنها در کتاب درج یافته است. غیر از این من از مأموریت آواز سمرقند نیز می‌ندارم که آنها نیز برای خواندن باب به خطا برآمدن کتاب سهم ارزنده گذاشتند. دانش آموزان مکتب‌های تعلیم همگانی رقم 37 و 47 ناحیه سمرقند باشند از ایجادیات هجویه‌نگار بختیاری جمعه نمونه‌ها خوانده از هجویه‌هایش صحنه‌چه‌ها نمایش دادند که خیلی خاطرمان بود. بخصوص برآمد خواننده مکتب رقم 43 ناحیه سمرقند، اعضای تئاتر استودیوی اکتیوران جوان آریان انیسه محسن و پشنام هجویه بختیاری جمعه که با مهارت خاص اجرا کرده شد از جانب حاضرین با کفکوبی‌های دور و دراز قبول کرده شد. شتی از خانه‌مان اوغلی همسایه دیگر 100 دورو زدن و کشتن فایده ندارد. یک تا اش را کشه 100 تای دیگر است به جنازه اش میآید. مؤلف این هجویه ها صاحب جشن بختیاری جمعه البته برآمد این اکتیور هوسکار جوان را مسرورانه تماشا میکرد. وی به معنای تامش آن روز بختیار بود که صحبت خود را با ما از مفهوم بخت آغاز کرد. خوشبختی آدم دست خودش است. مثلا اگر اون منگه دیگر خوشبختی و یک چند خیل میشوند، آدمی که میخواد میتواند همیشه خوشبخت بوده، میتواند از هر لحظه زندگی، از هر دقیقه زندگی که وی چقدر قبول میکند. این با باطنی خود آدم، دانش، جوانبینیش وابسته است. یک شاعر گفته است که من از پدر و پسر زمان داناتر، این زینه رود تا به آخر بالاتر. باید که این یک قاعده نانوشته زندگی است که پسر از پدر خود و نبیرش از خودش زورتر شد، بهتر شد، خوشبختانه زندگی کند. این باید همه انسانیت به همین میکشد و هر کس به چی درجه نائل میشد یا نه، این به خودی کوشش و غیرت، کاربری او، دلمانده نشده زندگی کردن، استواری و بسیار عامل‌های دیگر وابسته است. روزنامه سمرقند این گویا که یک جزئی کلان حیاتی من است، چون که روزهای سختش به همراه بودیم. چاپ روزنامه دشوار بود، کمبودی ها وجود داشتند. به همه این نگاه نکرده ما کار میکردیم. خوشبختانه همون سال و حاضر هم دوستداران این روزنامه بسیارند، آنها همه طرفه دستگیری میکنند، می آمدند با ما یک قوه، یک نیروی علاوه‌ای میبخشیدند. از همین سبب من حیات خودم رو به روزنامه تصور کرده نمیتونم. این روزنامه گویا که جان و دلی من است. اشتراک و سرودخوانی حافظان شناخته سمرقند حسن جان نوراللهیف و اختیار سلطانوف به تدبیر شکوه خاصه بخشید. هرچند گفتگوی تو بسیار نازک است، کم
سخن گیر خاطری دلدار نازک است. بختیار جمعه رو با مناسبت 70 سالگیشان تبریک مبارکباد میگم که الهیم هزار بداران از این اثرهای خوبتر نویسند و ایجادیاشان و موفقیت کلان طلبگار است. مسکه زاپانی آمده به میمانی در خانه بختیار خنده پر شیرخوانی در کله بختیار مسکه دارد بازار از خواب شیرین شب آرام کند بدار من بابا جان تقدیم میکنم صد بدرون. پدرجان عزیزم الهیم 100 ساله شوند، عمری دراز بینند، دائما با مادر عزیزمان سری ما فرزندان همیشه صحت و سلامت گردند و دعاگوی ما شده گشتنشان این برای ما بختی بزرگ است. دلربا نظر و فرخ یلداشف مخصوص برای آریان.